that is the thing Israel is going to do. Like you see, there's the event. Jumping castle, pancakes, some boerenbors, some cold drink soft service. And we are doing patrolling in the area of the flea market. We are two officers. So I can introduce you now to the other one. On my way, I'm walking. It's a far distance, but it's worth it to keep our clients, valuable clients, happy. That's what our part of our job is. So, like I said, there's some boerenbors, jumping castles, and some nice takeaways with soft drinks. So I'm going to introduce you now to our other officer. He's working with me at the flea market. But we are going to rotate. After 2 hours, we're rotating the officers. So each of us works equal to give our valued client a happy service. So let me introduce you to our other partner. Because today we are partners. There's no employees. We are all partners and we are a team. So like I said, here's my other officer. Officer, just introduce yourself. Ek is offisier Goran Khan, aangename kennis. Ek patrolleer nou hier by die vloeimark by hoor tegniese skool. Noordkap Hoërskool. Noordkap Hoërskool. Ons bakkie hier hierso. Bakkie mense veilig. So jy kan op enige tyd kontak. Jy kan 'n kwotasie vir ons deurstuur. Ons gaan 'n kwotasie vir julle deurstuur. Ek hoop julle gaan gebruik van ons dienste. Dankie. Okay. En dat is hoe die vloeimark lyk. Ek gaan net gewoon aan die ene toe, nee. Ek is nou hier. Net gewoon aan die ene toe gaan. Dit is hoe die vloeimark lyk. En dan die laaste ene, dit is nou die myn ou, wat ek aan julle gaan voorstel. Dit is nou my vernoot, met sy kelkats, wat saam my in die besigheid is. So, ons gaan nou na hom toe gaan. Karre mag nou net hier staan, en mag nie deur gaan as jy nie wijntjies het nie. Kats gaan die karre hier kyk en beheer doen met die hekke. Dit is nou die vernoot van my. En ek gaan julle voorstel aan hom. So, dit is die karre. En daar staan hy, soos die regte soldaat. Dit is waar hy staan. En dit is die karre wat er gekyk word. Ja, die kant soos dit sien, dit is die karre wat hier staan. Dan kom ons by die ander man. Dit is nou die gevaarlikste man van al my mense. Dit is my mede-collega die. En ek gaan julle nou voorstel aan my mede-collega. Dit is meneer Kats. Sê gou hulle Mr. Kats. Sien jy, kyk julle die karre wat is. Hy doen beheer oor die karre. Like you see, Mr. Kats is busy operating the vehicles from the inside. So I'm going to do, this is my right hand, Mr. Kats. He's a partner of me, my colleague. So, Mr. Kats, say hello to the people. Hallo mensen. As ik Ken nog iets van ons. Doe maar een oproep. Zo'n de peetjes. Zie nog op die iets. page. Zie nog iets van ons. Okay, so let's say we'll talk a bit later, but this is my partner in the business, Mr. Kats. He's the other director of the business. Na vir events, skole, as the hospitals, contact international security, as werker. Thank you very much for your time.